chibai ule wen hi october ni ruk sang ni le somni pakhat ni lai ni ania nimin october ni nga jinglam khan CNF Central Committee member le CNF Central Executive Committee member ni bok kumsom nga pakhat mi pu jam suan dala aboral nimin october ni nga khan KNU le KNDO tene na tangin cheng nuai somli pali chuang man thil thon pe karal thuam thanem tak mi puiweng him tu PDF tenan donga PDF te po in cheng nuai somni pani chuang man eile in lam thil pe kan lo hlan ve thung ani revolution zoa anu bula om thai to lo tur PDF thalai pakhat in puanna ashing tunu ina tui thar PDF sipai pakhat thuzia khian ngai thla ila engkim mai hi kachan don ti ka resa asin kanu ifapa anu kalsan tu chahi ngai damlul suang cheo mi puita na kong di kathang ti hria in ka in chir lawang atop thlengin ka kal zel dona ifapa hi ral rel dan zong zong thiam vek turin min phal sakla revolution sipai dang te po ven him thaina min pela dictatorship ui humzat lekhi phoi chuwa thaina min pela mi puita in le lo rohlu te ven him sak thaina min pe bokang che tlang mi te telna federal union state chu ka kutle ke nge ya tundin thaina min pero kanu rampum hi kholona ata khai chuaka azalen thainan chung kholona dau dal mek keile ka sipai puite ei turso ka dil duwa keima sok purnan dil kanilo irin thainan mi pui sipai kanina dikdak hi karon pholang ani e thanga chungzet belwa ka hoisan chahi min sa thiam don nia kanu nu le pa en lovin mi puite chi akalo ena chumi a chuan kanu iti sual omlo ifapati sual vek zo kani nu le pa te kalsan ni aya thil dang chana engma omlo revolution a hlotlin nia kaladam ani ngai chuan hona tur in kanai velo ti mai lo chu engkim atha e kanu ka hmangai che sian the zo ti inazia kani PDF mai che pakhat tu ziak ka pathir pheng phalep ti thu pui hmanga apoi tri da hi lo ngai thla ila kaipon zamol liam chu ka hlawasin fam chan hlo wangin thlan mual po ka kalngam lova pumpel thaini si lo chu siam tu hne na kum zadamna na selwa muthil hlen kalodil thina hliam tur hi ka hlau bokasin hliam thi sen kai mu ka hlawa wangin nars kani du lova har sana khir tak ton hi ka du bik lo singnuna har sana ton du lo wangin lekha taimata ka zirin lo tam tak naya hadam taka kalo tum ve to olom indo na po ka hlau hle bokasin Christmas le in nei bak pun khom lui na ka tel ngai lo sing nun hi midoi vai ang mai alo ni ton mang si lo thil tam tak lo thenga kati thai lo tur le kati ngam lo tur te chu keima nge yin kati alo ngai le thin a thai lom chung te chu ngai tha in thlato pa piang in thalo la chuakin chung kwa in ina om tamai mai ila ma se he kong he khir hle don ti ka hria sin ha dam du ni ila ke hian ka kong hi thlan na tur chan ka nei lo kan ram ma khuwa kanaute ka fa te ma khu atan in do na mola zong lu turin thutluk na kalo siam rengani jok ma ani nun tha pa thongai na ani angin revolution zo hun chuan kaladam e manga kadam lo mai thei ti chu 50-50 ani e ma se thutiam pakhat chiang taka soi thei chu he revolution hi a hlo tling don ti hi ani ka idol chu kanu ania kei ngei po hi mai se pakhat ve mai kani ma se ka chan vo tur chu thu chunga dil thin te jinga ka tel ngai lova ma ni ngei malama pen chuaka ma ni chan vo siam chop tur mai chedik tak kani zo ke bai mula ti ina zia kani kalimeu township chimlam chang khuwa khobul panmun chang lei kianga sipai ten bomkam an zon lain PDF kale ten kapin sipai pakua an thi Sagaing region kalimeu township chimlam chang khuwa khobula panmun chang lei do kianga bomkam zong sipai te chu October nili tailam khan kale PDF ten lo changin an kapa sipai pakua an thia liaman amnual thu ria tani October nili tlai darnga le achan ve khan kalimeu chimlam pan mek sipai motor som chu changkwa khobul panmun chaung leido pela bomkam an zon lain PDF kale ten tipuakin an kapa sipai lam pakua thi in an hliam nol thu PDF kale ten an thu chuwa an tarlang an in kana achuan PDF kale te tuma hliam omlovin an kian san thu ria tani chia insai chia bazar kal sipai tele BGF te ka an nia pahni an thi Karen state chia insai chi township chai khobula bazar kal military council sipai LIB zanga somnga pasari le
Korean Border Guard Force BGF te chu KNLA ten kapin pahnian thi thu hriatani KNLA officer pakhat chuan Military Council LIB zanga somnga pasari le Korean BGF Battalion Sangkhat somni pathuma sipai te chu chaikhua bazara thil an leya chumi holam chu keini KNLA Brigade 610 kan control area an ron luwa wangin kan loka pa pahnian thi ti in khetten media an sila chaikhubula sipai kem chu Okas ni somni pani khan KNLA 10 an lokap sep towa an tolson hnuwa BGF 1023 sipai tenen in kapin LIB zanga somnga pasari an lu anon le ani Mungyua a report petu nia hian mi pakhat ka hlum mani Sakai region Mungyua township pi thongta venga cheng report petu nia hiat ku angsu chu October ninga jinglam khan ta si konga PDF South Mungyua Polten silainan ka wangin athi thu PDF South Mungyua ten thu chuan siam ti hria tani Kareni GZ tenan man Deputy Sergeant Tenzo chu thatlovin Kareni State Police Force tenena hlan chongin Human Right dana ngai salovin thu anzot fia Kareni State Dimoso Township chunga Kareni GZ ten an area chung then fai nan tholayan man Military Council Noya Telecommunication Lam Force Asaya Soma Deputy Sergeant Tenzo chu thuzo fianan la nei mek thu Kareni State Police Station atanga sia tani Kareni State Police KSP te chuan mi tu po Human Right dan angin nungdama theina kan peya tundin hmuna chuan Deputy Sergeant Tenzo chu thuzo fia mek ania chumi zo chuan thupuan chhuat tur omang ti in khetten media asila Deputy Sergeant Tenzo hi kum upalam ani to wangin Kareni GZ10 an leina ta wangin an thatlawa nunna hlut zia sia mi puilama tang turan ngen na chu lom takin apom ti sia tani KSP 10 thuan zo fiana a Tenzo chuan sipai kem chunga mimal chanvo azalen lo thute pon lam chanchin hrelo tura khuwa khiran om thute nunglama om an nupui fanau te chu hreng beta sipai te chu ral matong an tirlui thin thute asoi ani Kaya state a Kareni Tangrual Pol le Military Council sipai te in kap Kaya state Luai ko khu atanga Dimoso Township lamakal firfiak sipai motor injui chu October nili jing lamdar nga vel khan Kareni Army KA le KNDF 10 an ka thu KNDF lamin thu chuan siam chung sipai motor injui somthum panga te chu Dimoso Township Sanpia Mel rukle mel nga inkara an loka pa chumi hnu chonudar khat vel po khan luai ko le Dimoso kongpui do po si khobula voi khat anin ka le mai ba ka tlai lamdar thum le achan ve khan Military Council sipai duty tenen anin kap le bok ti hria tani October nilia anin kana chuan sipai motor pakhat chu ka chiat vekani thu soi omma se RFA chuan anem nget thairi lawa KNDF lamte po abe pop thailawa tunlai hian Military Council sipai ten Loiko Township le Dimoso Township chunga in kana chuak renga chuba ka phayuso bola khele First Sound Township ate po sipai ten reson in check holin an buai rengti KNDF lamin thu chu siamin an tarlang ani Nepiro PDF 10 an soilok angin an chenatan Nepiro Police Headquarters a bompuakin mipali in hliamantuar Nepiro Police Headquarters Office a security khautak kara October ninga tlai lamdar nga vel khan bomapu athu police te jinga tanga hria tani Police Headquarters a Police CID 10 witness bungru anda thana room chunga puakin Lieutenant Colonel Telin mipali in hliamantuar thu Mingthu Police Officer pakhatin DVB ashil Police Headquarters Office hi Police Battalion khat topin security khautakan ven hmun ni in pon lammi te ta na lu thailo na hmun ania achunga bomba puak thei hi thil maktakani ti na soibok CID ruma witness bungrua anda thanna witness bungropek an phorlain bomba puak ti in an soiboka ma se DVB ta chuan an lafin fia thailo bompu ana Police Headquarters hi Ministry of Home Affairs Department Office le Administrative Council Office in kar om mani chutiang bokin nepidoa lawa ka staff te chuan na bas po nimin khan remote control bom manga bai ani thu nepido PDF responsible for information bungwe soan asoi ani Teaching Township kani police station PDF 10 an halsak Sakai region Kata district Teaching Township kani police station chu
October nili zandar somvel khan thi chain PDF tenan hal sakthu tua chung mi pakhat ne na tanga ria tani police station mi te tlan chanualin khochung police station a anfin nuala thi chain khopuya hian September ni somni palia tang khan zandar riat nuwa curfew puan ania hetiang curfew an puan nu hian tui al thai phuru motor pakhat atlan luya bom mangin an siat tira thi le hliam anam lo thu ria tani October ni thum chun po khan Aleto police station chu PDF ten hal sakin khopui chunga police headquarters po ral thuam lianin tum hnian bei to thu sia tani tun din hmuna kan sia dan chuan thi cheng khopui chunga kholal le venglal zongzong anin hnuk dok vek ti sia tani NUG hi Myanmar sarkar pom om hle ani ti in UN palai hlui mi pathum tenan din Special Advisory Council for Myanmar SACM chuan soi Myanmar ram thuron petu SACM10 an chuidana chuan sarkar ni turin National Unity Government NUG chia hi omti in thu chu an siama sarkar ni tura siat puina an mamo chu khovel pum dan le an thil ti dan le an te na sang sanga National Unity Government NUG hi atling to kani ti in SACM chuan soi August ni somni pathum thu chu a chuan thuneina pongla ka tanga tharuk August thla thleng khan thuneina ponglak tu military council tele mipui thlan MP tenan din National Unity Government NUG pani te hi khovel pumin official in an lapom lo ve thu an soi tunan thu chua chuan khovel puma haram sang sang ten politics and fianan naya Myanmar rama pol pakhat khat sarkar anga pom ani angan ti thuneina ponglak tu military council te ro chu democracy kalphungan tlin lo angin international law le human right law rai tak an lo bo cheto ti SACM chuan ngai danan siamani sarkar pakhat official pom ni turin Myanmar chungchanga SACM te thutlungna khai khom na a chuan khovela sarkar tian pomdonan te funga chuan Myanmar ramtan National Unity Government NUG chau hi sarkar ni tlak ani thu an soi Myanmar ram thuron petu SACM te hi Myanmar rama military council ten thunein an ponglak nu February thlasung khan indinin hepola hian zalen narama mithiam ten tel ani tahan kalimyo le chevel longai thla ila October ninga sangni le somni pakhat khan khowara tangin ruasur turangin kol aphane sa hlea ma se asur lemlo tuk dang ain boruak alum dewa tlailam khu aduaya ruasur zeu zeu tuk dang ain tahan bazar kongkam lir thaya tambok nen mi puiwei wak an tot hle ti sia tani tunlai takhian tahan le a chevel mun then khata vokna le vokpul anom le zeu zeu thu ria tani bike service an om renga tahan atangalet pan song thleng mi pakhat chuan man cheng sang sari ani Myanmar ramchunga Asian abeidong meeting poimo a tellawa avo Indonesia foreign minister chuan Asian le Myanmar inkara inremna consensus pangate ataka chantir tumna a engra chuama om theilawa Myanmar tana Asian palai bik ruan nakonga po Myanmar lamin engthule hlama an chua bok heklawa abeidon thla khop mai ti in October nilia Asian foreign minister ho online meeting a an soi chua kani chu mai du tok lovin Myanmar foreign minister chuan Myanmar ramhar sarna chin fel tumna a Asian palai bik nena tho ho na hi an hnarani chuan Asian submit lo om tura Myanmar ram chu tel lo thayani thu asoi chuak boka Okas thla khan Myanmar ram tan bik ti in Asian Special Envoy Brunei Deputy Foreign Minister Erwan Yusof chu huruatania Myanmar rama kalani chuan do Aung San Suu Kyi le mitang poimo zolte mu ngai tuma ma se military council lamin mu aram lo tur thu an soiloka amasa a Asian palai local te po military council chuan vice president panina Henry Van Thiawale mi poimo dang tlem te chia an lo mu tir ti ria tania chu wang chuan Asian ram sang sang roi tu te chu an bei dong ru hle ani chu ti rual chuan Myanmar sipai roi tu te po an bang bik don lo ti asiat thaya atira tangin Asian ram te chu lamtanga siam tumin an vir boy ve hlea chutia meeting poimo a an tel thei don lo ta ka chuan an rol ni na le an poimo na te chu Asian ram telaka po an hum him zo to lo ti na le then om ram te po an laman tang to lo ti na tlukani dona amol phothlak le don ani US journalist Denny Fenster thu boy orbel meni sompalia rengun mingladon airport an mantak Denny Fenster chu sipai 10 military te zalawa pu in section zanga panga e in
nimin pia khan thu boyan orbel tir le a October nili khan kota inlan turin in senjela tangalak chu ani thu ukil tanzo ang chuan asoi deni fence tarahi Frontier Myanmar News le Economy Magazine Chief Editor ni in February tha a Military Council ten thunai nan la ka wang khan me tha a USA achung te hena ho tumin Rangoon Airport a manania thu boy siam sakin in senjela hroilu ta khani nimin pia kota inlan nu chuan journalist lama over takina che tia puin thu boy orbel tir ani thu sipai thu puang tu Major General Zomin thuna chuan karkalta khana soya deni fence tarahi tan ina ril ru le taksalama ari selna thawak loti in thu thang oma achung te ngai thalo hle a Rangoon base embassy te po in an mu thailo thu ria tani CDM sipai tele anchung te chu Korea tong zirna an kal thaidon CDM sipai tele anchung te chu mipui sipai nupui ho polin South Korea tong zirnan hontura a thona zirtina pek an tum thu ria tani hei hi CDM lun mipui sipai tele anchung te lo tam zual zel tura malangna le chopurna pakhat ani rualin mipui lama tangta te tana mani ei zonna nei theinan le ngai tuana man thiam theina na ruwa manania hemi ma hian mipui te nen revolution tel zel theinan le na thona konga mason theinan English le Japanese tong zirna chu hon alo ni towa tuna chuan Korean tong zirna hon thar le ani sipai hmuna mishing chanvo ham thanna lo chan to na te mipui te ne na kut suya mu le le theinan CDM lut sipai te le an pui fanau te tan Facebook kal tlangin thiamna pakhat chu zirbel thai ani dona ngai ven thau tura som an ni bok kata townshipa administrator mi som pani an hin nuk dok Sakang region kata townshipa security hlawangin Military Council sipai teruat administrator mi som pani arualin nimin pia khan banan theluta akhochung mi puite tlan chuak vek turan in bo sai thu ria tani kata townshipa hian watsom village tech somli awma tuna hian administrator mi som pani bana thelu to in naktuk loka midang somthum chuang bana thelu le turin anin puacha meka achan berchu security hlawang ani bera sipaiten kholal le venglal an ruat tharveka kan him to lo ani ber mai ti in administrator pakhat chuan asoi Sakang region Magwe region Chin state Kachin state a Military Council teruat administrator te hi an in hnuk dok nual to ti ria tani Mingge railway officer pakhat ka hlum ani Mandalay region Mingge rail station a assistant electric engineer Usan Thun Mian chu nimin October ninga tuk jingdar sarile mini somli pakhat vel khan an ka hlum thu tol chung mi pakhat chuan asoi dan chuan CDM lut ta te votu nia ria tania nimin khan Mingge township bazar puya a bazar ho nin si konga tangin taya konga abai khallai ka hlumania an ka hlim hian nan twin sipai damdo ina panpui ngalania anu dar kar khatvel aboral ta ani an ka hlum chungchanga hian railway a na thoktu tele administrator te po Military Council te nen innam hnoilova bansan vek turin Mandalay PDF 10 thupe kan chua Mandalay Mingge township a rail station a thokte hi CDM an lut nual toa okasin somni thleng khan CDM lut zongjong hi mi sangkhat an chuang to ni in an manager li satanga sia tani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu nia ngai thatu te in zawai chunga alom thu kan soye